Kulumak lishabil esili a Jesucristo Baón San Juan. Tana chok chakli Pascua shnin la judí kitaqek li Jesús Jerusalén. Utkoshtabeb sarochoch li Dios eblaj ay boish eblaj ay carner ut eblaj ay mukuy hokui eblaj jalol rutumin kohkoke aran. Kishchi hunsh raple rikin kam ut kirisihe chishkunin sarochoch li Dios rochtene li boish ut li carner kishpaji lishtumine la jalol rutumin kishpak luciat kishmeshe ut kishcherre linike ayink mukuy. Isioma kainarin me kecho kayi li rochoch ninchukwa. Kenak ut saishole lishsolom naqtsebamil. Rikisha bala kochoch kahonak na shamnak linchol. Tohanak ebla judi ke chakok. Karuli etalil takot chakonak nakabano ay. Li Jesus kishsumeb ut kishcher. Hukumak li rochoch li yosain utchiru oship kutan tinkwa kresikwichik. Kishche ebla judi. Wakib roshkar chia shchalo kwi li rochoch li yosain utla charchiru oship kutan takwa kresi. Vale Jesus George atinak chirich li rochoch li Dios hunchik alishtzerkwal. Okanak selishkwaklijik chichocho sa chanqe li kamenak kenak sa chole lishsolom nak akshtiom chak chihokain ut keshpa li santilhu ut li atin jebil chakshpan li Jesus. Ratin likakwa